Tala whalama malo le soifua usi mai alau whaafonga I talafo le radio Samoa. E momo atu mai Amerika ma Iran wa whairoi ripoti au pito le tamai le CNN wa mai asainia nei e Trump ma le sui presidente o Amerika o J.D. Vance le marienga ma Iran le whaonga ai whainga whaona ponei. O le marienga le wa whaamutai ma le polokaina e Amerika o wafu a Iran ma tala loa ma le Strait of Hormuz a matai loa ma le ono sifuru wasa o feuta na inga I mata upu tau niukidia e pe ona whaamania mai e se suisi ni o le whainga malo a Amerika. Wata ua le ripoti o le whafonga whetalai o le paremene a Iran sa whai masui o le lato I tū le saininga lima o le whengainga po le marienga. Whai mai le autu stala e fōringa e tau whai ese umare whaamatalai no le marienga le nei e tū e lua e mei se lava I le Strait of Hormuz. O lo whai mai Iran ua fuafua e koleti mai tutongi o le whaongai no le o ngā sami pei tai whai mai Trump o le aspiraine to e te tala ato ai lea o ngā sami mofe o inga e au noa mani tupe te tongia. O le sira Israelu le marienga le nei ua whaia wa ia ta uai e le a paremia Benjamin Netanyahu o la uama Trump e le tutusa le rava ai I mea I taimi uma. O le taimi nei o o whaua pefeta winga Israelu ma le vahenga le Hezbollah le lango e Iran. I Lucia ma Britania wa ta ua I ripote le BBC le vasanei o Lucia le iei o na fianga I le whaalablawe na susunu I nai le mauta le paremia o Britania o Keir Starmer. Whaeroa le BBC o le ri swafa ia Roman Lavrinovich e lua sa pururua tausanga mai Ukraine. Whaamaonio na mōrianga le sunuina o le mota lea e fōringa e tele aturo na sira fia I le ri pāremia. Whai mai ripoti o le tangata na whai atua se whi autus tusia ia Roman sa ia whaeroa ua ios wha ia le whaeroa se tangata maualunga I Britania ma le alafuane ia te ia se tupe ma ngai e se loa ma le atunu. Pei ta ia rei tau nuu lea fuafuanga ina ua poe ina Roman e leo. Pa mai na BBC o la tau su enga uwairo ai o le susunuina o le moto le pāremia o se vaenga o se campaign na whaia mai anga I sa o la vaia tau mo whainga I le atunu o Lucia. O lo te ena le ofisa o Lucia ia tu ua inga ma o la tau ta ua fo ia le eisa tūranga la matia o Yeila United Kingdom mai a Lucia po o le matanga ruenga fo I le vai fafo. E to o lua la li I Ukraine ia ua whaamaonia a whianga I le mataupule nei I le taupule o so whai me to tino ma se taavale e iei so tanga I le palemia o Britania. I Amerika whamea to a walu tangata maririu ina wala vea le vaale le tau o le Air Force a Amerika o le B-52 au tau mo whaianga I se mai le no whanga o le Air Force le Edwards Air Force Base I le tu I saute o California. Pa mai le BBC o le whaalulawe na tupu le tau na leila, a wanga atu le waalele moa na whata I ta inga, a se whaanoanoanga tele le nei whaalawelawe, o whaelo I ripoti walongo I nei a inga o I lato wa a fia, a o whaatino le suenga. E le mai loa le mafuanga o le whaalawelawe le teminei, o le waalele leo le Boeing B-52, sa whaonga e le militeri a Amerika talu mai lava la 5.5, e maasani no toa 5 e mawhaio na malangai, ma o le no whanga leo Edward Space pe amara se lau maila mai le tu I matu o Los Angeles ma ua whao o wha mai senga le malo ma le totele I a inga o nai tangata ua fia. I Australia wa ieitu la whono fo ua whao fi le parlemene le State of Victoria I Australia le teminei o le ama whai ei tangata whaingaruenga no whaingaruenga mai fale mo aso e lua o le vaiaso. Whai mai lalo ia tu la fono o le ama whai ei e so se tasi mai Victoria o na whai ngā ruenga mai le whale mo aso e lua. E ma whai na au fia o mai tangata whai ngā ruenga. Au fia I fo I ma tangata whai ngā ruenga part-time ma casuals. A whai ai pasia o le amata wha amamalu le aso mo se te mo le tausanga nei. E to tele o lo talo ia pasia loa le nei tu la fono o le afaso so ni fo I le whasa o ino tupe mai pasese to tongi le anga I atu I whai ngā ruenga e maua I fo I malawa noa ma le teimi ma whanau ma ainga I to tonu I aso e lua e ngā lue mai ai I le whale. Talamuri mai New Zealand wa whaapopo atu I le ai o se tutongi o le vainga o le fōma I le tausanga ua fola mai I le leiba o le ao lātou whaatanga ina fo I ta mai tanga e whaia fua siaki e tolu e au noa ma se tutongi. Wa mai le leiba o le so soani lo o au fia I lalo le lātou Medicare scheme
Saunoa Chris Hopkins e au na wha mautinolo o manuia tina maitanga ma lātou pepe. O le tele o aingo se avenga le tutongi o nei siaki ma o le ala leo le wha ma avenga o le Labour. O saunoa fo i so upo so i fua malaloina Dr. Aisha Veral e le tatau lava ona yeisa tangata po se tina maitanga e le whaia se scan ona ole le ngā tia. Ia o tala ia le radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo yaso, ia whero e fo i sistemi whaapenei le aso a tai au i seisi whaapoponga, soifua. Tasilingo i votu, amo. Ata e ia whaamoa. Ta e tutono la lapisi e la fo iai mea ai. Ai le o le pini lapisi maasani. Leanga ni ai mase vaenga o mea ai maona lapisi. E whaama umaua. Tāma ki Turuki, all together, Auckland. E ai sa isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i, ma le tane maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau o na lātou e whaisuenga o le tale, a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whailoi le fō mai, coughtest.co.nz, e le ai se tatongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Le Shine Dental. Whaapafunga mai I whaapitoa o le nei vai tau. E whaia fuole siaki o loa I le Shine Dental. E lima se lawi wa iwa li tau o le nifo whaapipi e tasi. One Tooth Acrylic Denture. I le Shine Dental. Susu mai I le tātou whale fau. E au tafa lava o le whale tuai. 5 Grade South Road Manukau. Telefoni 255 ono whawha. 255 ono whawha. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Radio Samoa. Taslima e watonu amo. Ia, talofa lava le pa ia maulunga o le whaafonga tāpua ia. Ma se fo I lau sila mai moa. I le nei fo I vaenga o le whaawawina peo o le tautua le siu fonga o Samoa. Le Radio Samoa sfulima I watolu a mo I Aukilani I New Zealand. I lona no whanga au tū. Ia, e tapu vai tasi ai I le ngaruenga. I to tonu o manukau I Aukilani I saute. E ta ua tele le whaino I hate o wai tau te fsiri wapeo. O whea le whanaka vale le whai mei me ara wari I. E le kusal whanaka vale nye ma le whare mari u ngai whai e me aisi o wari. Ai le a whaina. O le mea tā ua. O le avanoa ma le lao o whea le mea mawhai o le whaatino ai le tautua ma le au o danga. O tātou le nā. Ea. I ai le alofa ma le anga le lei o le tua. O mwhai fōi o na tātou toe whino ai ma lau lua. Whesila whai I le alofa. Ma le anga le lei o le sili ese. Ua ia wha ma mao fōi. Ma wha tafa ai di au vale. Ma ia wha moe fōi pe au langa vale. Aia wa wha oso le tai whana o le anga le lei. Malana pule wha soifua ia te oe ia maa unei. Ia male lo le tātou atunu. Ai mase la wafo I lātou. Lātou te tau muri pēr ma tuli au pū. Ia le au nanga ma le tautua. Ale si ufonga o Samoa. Mai le asonga fua se I tau ulisi asonga fua. Ao ato ma le pō. Luas fun ma le whai tu la fitu. Aso le vai aso. Tolu se lau wodos fulma le 5. Aso le tausanga. O lea a luas fulma le valu tausanga le matua o le Radio Samoa. O lona winga la. E whai a la si umi tele. Ia maua masani e fōi ia le atunu. I lana whaafonga. Ta ua fōi o le iai o le rei au o nanga. O lato uma o uso o tua whaafine. O tupu mai. Tabali I mawhai launga. E o lava le au whai ngā luenga tatofi e le atua. Nauru fale mai I le amatali o le nei ngā luenga. Ia la fo ua o atu. E tala I atu le tala le lei. I isi fo I
I tūlangi, ia mawhai fo i a lātou au ranga, ma lātou fo i ia tautua i lea tunu, a o le tāua, na ulu fale mai i, ia mamau atu ai fo i lesi wha amanuianga. Ia, ma wha pia nai na whai na tala pātere fo i le, whai so ope atu ua sauninga. I nā o atu ma i au tau ma le file mua ma le manu i au ma lava o Yesu. A wisi la, ia ngā ola i ele ku mai o makau ai maa mai. A ele ma fau fau le wha vai. Ma le mea na e alu atu ai maa mata atu ai sia o e fo i au nanga ma se au tautua. Ia, i ele tua, i lo na alofa ma lo na angalelei, i ele alofa wha pito, e wha safua, lo na angalelei, mahana wha maduianga, i o tātou tangata. O le tangata ala e alu, ma alu toi wha lau tele, i o e ma wha sautua lua se lau, lima se furu, i alada au nanga balana tautua. E sa ili ma le ma ele ngā, ma wha au i peo na wha tino le nei fo i tau longo. Ia le mea tā ua le nā, i le sila whanga le atua e mawailo na vi inga. Ia ai a tiri ai o le manuia tangata. I le wha lau te le ina o le wha o le tala tau longo. Ai longo a mea sao. I se mea pi o i whaia i le mea lea na o mea sa sao. Mana tua foi. O mana o whaia tu le tala le nā. O le mea moni, ma le wha maoni, ma le ami o tonu, e tā ua tele. The truth is so important. Why? Le anga fo i o le ami o tonu, ma le wha maoni, ma le whaia o talamoni, ma le wha salawina o talamoni, e wha sawina i soifua, because the truth will save lives. It will save you, Lily. Ia, ma lo le soifua lanu lei, i le wha fonga tāpua i le tunu. Alo le tau atai nei aso i tiute ma Faiva alo Filipa sa ngā pātia i le atunu. Ina ua nganga e fo i le la ma osoa e le tai au. Ala usu Samoa, ma lei fua e whanunga le lei. Ala seu le atunu. O seu le ngata i whale seu i le vate tea seu le tua sivi ma le tua vau. O Faiva nā masani o Samoa. Ao i nei, ia, e ala usu e seu i le awala teli. E seu i tutonu o le potu a onga, e seu i le ofisa, o seu unga nā, ia maali i tia ai ia whanua, alai whai ka whaonga mai vanga tama fo i e, iaso ia pe a tātou toi tu nei i me whailoa i eita maali i o lātou tia seu. I lea o ngā ele, ma lea o ngā ele mai tuila mamanua, se i o mai tu mua, o le motu, tele ma pule ono i salafai, e tofu ale i tu malo. Ia, mo lato, o lato i tu e sewai, fongati e sewai ia tamari. Ia, fo i mai se wha amtalanga, wha wau le wha talofa, wafo le wha nofo le tātou tāwhtonu, le wha tapuia, le wha tangata o Samoa. Ia ona pa ia mo na tūlanga wha lupe, o na pae le solo, mo na pa ia e le popo, ia whapena fo i le tawhtolu a wapa ia mamamalu wha malo. Pa ia fo i mamamalu wha le atunu. Ia ai mawalunga se vi inga le atua. E momoli e ana au auna pa ia. E a inga sa le vi ma la lātou tae au tā ua tele. Na ite ai malama. Ia e suruia e loa ma Samoa i le malama lama. Ole moli mau au tū e winga i le li whaolo Yesu Keriso, ia malana hausi ngā taulanga, ia a wale to e tū o le meo le tangata whai mea reanga. Peo le kangaka ambio paa, i rau ni i emrau ka mai ka i ele, kilo mai e rea a fie tere, i maa uama, ma le producer le tō whai a se man, ea po le ftalenga fo i a whonga mua, Francis Joane, tautua i le dei aso, ia wale wha whonga mai le atunu, le atou savea, le ulua i ali, se Yuli, Molitalo, Soalo, Al Harrington, tu manuvau la vea, ia tātou whilua i fo i le amatanga, o le vai aso, ia le whato aso lua, o ana nafi la tau ia pe o le emo le mata, ai aso lua, wawai atu pei o le a
vave na uma le vai aso ai le I le I whaato a mata. Pe ora vave nga kokolo le pepi ele I ka oko le le vo le. Tala mali e tātou te tali e fu I le amatanga. Ia, ma le wha moe. O le nā ua tūla lata e saini lau, koloki lau kāta. O le alo vātulu. Tui tītia nei se kōne a awhalo ma le tūlai wha. Ia sign out to loa. Ma lo on sign. Ma lo la pale. E leo ni ngā ruenga o tō whai e mo. Ngi mā kupe mo. Ma le tō whai a whonga mua. O mea o tō whiai o tō. Ioe. E marui ai o tō ai. Marui ai o tō whanau. Marui alau e kālesia. Maua masini mea mau mai Samoa. Fo lele lau tau tua ai tau ma lele leo lo whai nei. Ia le nā. Le tupe mo le ainga nei mātū o le monatanga. Le nu o le monatanga o le lotu. E tangata lai lau te whaia. O e le whātu pēa tu ai nei le mea. Ia, o la tau fo I la e inu ai. Ma ai ai le mea le nā. A wai le whapea a waka se pua ai o ngā whapea le mai e. O ngā kai I le New Zealand o le afo I le Samoa Post e. O e lafo le pusa apale I o le ko inga le whakopea mai ia le mongkanga le kako wai. A talo whala ia. Ta mamtina matua le tulu ma lona sui ia. Alo fo te talo ia te utou whaftai lau tufu I tapo inga. Olo o whaano no manu wai. A wase manu o alo matama whanau a Samoa. I o lātou Faiva o lo o whenga iai. I le aso mo le aso. O lea fo I atunu o mo lea atunu. O whea le I tūlangi. O lo o no pia I ma fio ai Samoa I tafa e fio le lelolangi. Wai fo e peo lau tala na whai atu. To I titi a le ai se vai pano ma se I tūlangi ma se atunu o le lelolangi e le o I ai Samoa. Ioe. Wa nga I ai le atunu. O no fo ai. Ia o so sola fo I ai. O fo I nā la lafi ai. E fo le atunu le nei. Ia fo so sola maisi o mai la lafi ai nei. Ia e mā lo whaftai le tua I hawhanoa. Lo tātou wheloa I ei pēr. Ia, ma watu le tala tau longo. A wā, o le tō tele o Samoa. Wā lala ma papa au I whafo. Whasolo ina matua lo lātou soifua ma pula la ngoto. Ia matau wa fiafi foi. Ai, e le mawhai. O na vāea le whala o oto I o lātou loto manganga. E na nau pēr I Samoa. E na nau I ele ma le whaasinu manga o mea sa soifua mai ai. Ioe, o tua oi. O pito vao, o pito nuu. O whea lava. Le nuu ma le fio anga ma le tu malo. Po whea vo le motu sa whanau ai. O mea na o le ua tula I mai nei. Ua mātutu ai I le soifua o le tōtelo nai o tātou ta mamtina mātua. Ai fia lava e whaalongolongo ai. O tātou pese e tā. O tātou telefou e tā. O le musika. Whaafianga. O whalea itu. Ia aile ngata I le nā. O le tala ina. O le finangalo le atua. O le fionga pa ia le atua. Lo launga ina. Iaso uma aso uma. Ioi. E fia longo pe iai. O le mata ai le nā. O le matua. O le tamā ma le tina matua. E fia longo pe. Ai fia longo lato ina maula matu. I mea moni ma mea sasau. Ai le fia longo I mea tala pelofole ma mea fatu ma mea fau. E tau whaaleanga ai. Ia matau tus ni mai mate le mai pisa ngau sa. Ora ngalo ya toi. O lo sau lava le tau malulu nei taimi foi. Ia ma au mai a fo I mai o le fulu la tau ia. O le tafe o le isu o le kale ma isi mau mea whapena. Vai sau vai o le ora. Whawhetai ai nei to ina mātutua na la tau whaia nei mea ama lako vau vai whakau la I kunge o le aewa o mai ni vai taimi. E mo iara. A o le tā ui e ta o vai ato ina ia.
O lo wilo le le o mea na whai ai. O le fiu, o le makalafi, o le avava aiku. O le polo feu. Ia, le ngata le nā, o le lena. Ma isi mau mea, o le whāua pofi. Ia o ifia ai se whāua o se pofi. A o ingo la au. O ingo la au. Ia o le pula o iku fo, le where le i kanka. A le ianga whai ke malo se, a le mea lo ngofo whai, ia ngai overdose lola, ia le. Ngā ranga wha mai. O lau ai kai povi ia le a kumu o le mea. Wal mea nanga wha ingo le pula o iku ia so ia. Ia wai kore aka mea le producer wha pia. Ia mana tua lao sa ngere sa o ngai le o kamare. E ei foi ma pa povi kua. E sa ori? Ok, no hoi. No ki kifa foi ma Father Michael Endo men la koui kua wai. Ia wai. Tātou talanoi foi a whai lau talanoi meo pa povi marau ai kai povi sa iei a soi al pulo o iku i tua tātou talanoi i reo ni talaleanga nā tala e awa o le meo tasau ai o le me e whiola i fo ai povi o nai to punga mai povi o nā fo e whau mai i povi a mata tua i sa lua fata ma le ano a maa e tau i uta i so la ua manunu o i sau ni atu, lea onga le kalesia mamona, alu i vai senga, alu i vai tawa, e fatu manawa, se ia e lo i lunga. O ai te e lo i le maunga le nā, i vai senga, e te fatu tū lo e wha ifo loa, o ai tau lo i taftafa, ma le atu whale alili. O i nā le ala sopo e masani o no so tuai. Le mea lava e tau o le povi. Povi o la e tausi le rei domestic cattle, ia ma povi fo lele o tātua o le o toi fia whaalongo e o lātou matai so sola le tua ma le pā sola la le povi e tasi o le povi poa e le sola na ona ia e alu ma vatu ia povi fine to Fabio to lima o langa au kevanga au wavavanga ubanga povi ia nga o ala ia le kwa fangfanga ua ia kuama ia te whaia tu fo le nawa i tau se manu e le matau tia. Ia, e le ngatana, o au a povi e whasi ma ave fua fo e lele maa mai tupe le nei. A o le si la a vaenga, e le ni povi, so le ai fua povi vai a so umo. Ia nai tu te vahi, e le a se si o tua e le kofu i kawha i ngaka i ngā memora. E mre ai povi, ia le nā, ia leo le nā. E o alu se tuli ngā povi pa se, e moe fo lea, ko le se povi e mau i tua. Ia o mai loko e afi fo i pā povi a inga fo, le fasi mai e, a ko e fe mai. Me o povi e a fo i o, povi e i vau, so le e vai kunga. O lai wha i longa karinga o povi, a longa winga la o povi fo, le o povi al kanga. Ia tate alofa i a sto i no maunga tai pepe, tasi le nā milionea o le mātou i tū mālo le tele o tau sang. Ia, whapena fo i le tō whai apolo ai Michael Monreiki. Tele nao o nai tō ina o ia mātou fo i ia, mai se fo i si tō ina o Pulu Brown. O le tō ina matua fo i a mea ta o le whasipovi. Whatoa au tō wa ailea pe a moe lea o a whanū seu malu. Se whapea o tau e to o 5 tangata lātou te si ia se povi. Ma amo ina se povi alo. Ankolna. E lua povi alu whapea. E lua povi alu whapea. Ai ka upe i kua kolong kua ua si povi mea tangata matau tia. Ile meo le meo le whasi povi mea ai povi. Ia le la tala mali e toi whawhangu ai fo i la ngono tangata e o mai lea i tu malo atua. Malea no a maa. Whapea sole. Wharongo i e kala le i le lau mai le ai povi o kako umar kako i ku malo. I ula ua kua sisiko ai povi. O le vai le vakole au ai pulo e ku ari e me ora au ai povi. Ia le la Patalo fala ia pe a fai o lea ua e tūla lata te manawa. Ia, mana tūa le te milinei. Whale tonu le tātou le swau.
e le na o New Zealand, Australia, le malo tele o Amerika mtuatonga tā lava, to I titi lava 5 tā la le kālone. A tau lar kālone o le lita le nā ia tātou I nei ma New Zealand ma Samoa. A 5 tā la po ua 5 tā la iwa US dollars. Lono winga o 5 tā la lava. A 5 tā la le nā tusa ua ono tā la New Zealand. A o le 5 tā la na was full 5 tā la Samoa. So tau se sila la iai. Ila me tau ti o le mea o ia. Ele o tātou la le pangati te le pangati atunu te tele ia e mawalunga le tau. Ma le value o le lātou tā la. Ai awane popole. Mana tua sa o whailo le whongati e la so le nafi o mana whailoa foi. Ele Committee for Foil Disaster Committee. A Samoa. E ngafa ma mta upu nei. O le whaamauti noa e lava le tātou suau. Ala le na, wata umai. Fast food 5 aso o lo e lava i le tātou suau. O le tiso. Ia, 5 aso o lo o lava i le sapalai. O le tātou unleaded po le 2 ma le tasi o lava i le tātou pensini mo valele. Ia ma le kalsini. Bea le nana la iona o avatu. Aua le faa popole ina le atunu. A o bea ia la i e whai elisi au wha salau ai mese le tūlai o wale la unga ia tu le epa wha peda fui fontoe ia ma le la tū vaenga. Ai mese au ma le tua fui toi tolu a ia sui o le tapipi e tutoe ni. Koea o kuna epa o fontoe ma lera. Wale ai umanista ngata. Wale toi whaalongo ina fui o la tū leo. Le whatai lo tu le tono le mauta fono ina ua. Papai ia le atunu ai mese le fono tele mawalunga a Samoa. Oka e se fono le tae o nei i le matautia. E se a le tali mai ala wali ia le tolu lea. Al HRPP fo le lunga upenga ta whailangi. E se le tali tolu o le maota pe a wha manino ma wha marmalama. Mea nā leo na ufai atu Samoa e lau wha fonga anga. There is a huge difference in comparison of what has been said and expressed on the social media and what has been said when you come to watch and witness for yourself inside the Parliament of Samoa. Ole matua maari e lam. Fatalofa tu I whaiaonga, fatalofa ia I lātou o lo avea mamalu o li I tamaitai malu o le malo. Whapena fo I lau paramedics, lātou ia ngā lurue St. John Ambulance tā ua tele. O sau le lau tā vale ai ala mū mai au tawhalesi ambulance. Sau ai e follow mai ele tā vale leo a sau ai tua ma tā vale fui mū. Ala mū mai ta fifi tā lo whai, po fese whana velave o tuli ma whana nati iai. I le teimi tonu le nei o le manawa o ngā luenga ma le tu ua a onga. Le ala na a o e lunga le ala tele ki mai lau le tio. Wha pipi I le lei ma lau lau telefoni I lunga o le holder na awa ine I toi minoi. Ia mai wa ile wala le se bia le maka mai fu ia kia. Wai ma wa ile wala mai fa longo mai. E ala I o fonga. Ma e mala mai bela e tupu. Ia na te ia la ia le wa tau nu man wi el tau fale le ai ma se fa lave e tu lai ia o le fa tuang lava ma le lapta inga fai ma li lo sa tu wa no lava papale bo no sa I fo ia mio ba a isi avita vale fai lungo le ala tele I teimi le tala fe ngai ia vai fa le va o lauta vale lu matu ia matua mai o le isi ta vale lai mua atu ia te oe, le ise mea o le awhia susu ai fua leo ta vale I o le susu leo le. Ia le sika vale lei luma, ia le hafo la uko ka ngofi wha winga se le tala le avatu, wa wha winga lua, a leo te whai atu ene. Keeping a safe distance between you and the other car in front of you. Ta ua le na ina ia
saunga le mu i so se teimi i lunga o le ala. Tele ma ia e mana tua le lei. O le awala mo ale malo mo tangata uma o le atunu, tangata lau tele. E leo se awala alau tama, ia ma le tau nu, ma le tau ainga ma le e te fia pule ai lunga ina, mawhali e iu winga le mi ngā wale, ma le tua le lei. Wa lava le vale tasi lunga le awala. E lua loa vale, fusu loa ma vale. Ia ona whapena lola na polo kato ta vale malunga le altele. Wa le au ngā. E kauhu ngā ngei kou whale ua kāle valu le fiafi. Ia le nā. Se e mai le talanoa e whamalo atu i nai uso ia o pailati. Tamane i whaia ia le Faiva o le vate tia. Au ava lele al sato. Tinu fatalo fatu Captain Falavelave e lama puni. Alole ngā dudue. Ma utou malava. Walava al kapteni na e tasi fo lele e whaamanu i atua i ate utou ma le ngā venga ta ua. Ai fi ave lau fatalo fa pitoa lava. Lau fatalo fa pitoa nei o nole. Se teimi na matula i leo le ata. O stasi le nei o toa manu fo i loto bolo mafufau. Le tofa ia fata. Sunga ia fata fa longo pito. Ioen. Sa mo le ava no e filo iai le aso nafi ia masiona fo i faletua. Ia awasiesi tu fo i au kila nei. Ia mfapina fo i nasiesi maile sunga ia fata. Ia awala fo i le siaki masani o le soifua maloloina. Ia o se tasi le nei o tamali i longa. Le asa auto whafonga i le tātou autu stala na walu lava. Na o maua le tala i le ala. Ala au te anga i atu fo i le mauta ngasa. Sa ta ua e sio na fine oro i eisi on ta mama sio ti nai nei. Ia mai o se fianga sili le na. O ato e whiloa i ai le ta mama tua. Ia tasi le nei ta mama tua i lona fitu se fulu tau sanga o le soifua. Ai na faa uma le lei lana lo ia. Lona faa i longa lo ia. Ia. Tangata o le matua toa lava. Ia, ai le ngata fui lai le nā. O se faa tonu o nei beo o newspaper matusi ngā tala ma faa salaronga mo le tele o tausanga. Ma o ia foi lea. O le faa tonu muli a leo le tātou newspaper o le Samoa Times. Ai le i tuu ina mai i lima o le i atau o sa vea. E vea ai ma faa tonu muli lava foi. O le tātou newspaper le nā. A o le i tuu ina atu. I lunga e whai mā tātou tala fo i e tustusia online. So, it was a great pleasure to actually reunited with the great legendary Fata Whalongo Pito a whafonga mai. Mā lie mā talanoanga. Tā ua tele le whafonga mai fo i le au tustala ba le au whasala lau. I le whaonga ino le tātou ngangana. Tā ua tele o le tātou sa ili. I le o le tātou ngangana e whatino i le tātou ngāruenga. Ai le ua tau atua i le upu o lo tāti e le wala. Ma piki i lunga ma whaonga. Ai le su e mamala malama le lei le winga le upu. Ma le whaonga ino le upu. E ei seisi upu e mawhai o na sui tūlanga le upu le nā. E ei seisi upu e mamalu atu le whaonga ina le melna. Ai te fua foi, what is the content and the context? O le a whaonga ina i le upu le nā. I se tūlanga malie, po o se tūlanga whaaloalo, po o se tūlanga e whaonga e whaaleanga i se tangata pe whaamara malama i se mata upu. Wanga se ese le nā sama na ia ele ma whaasoa i le aso na fitai e whaafitai mai foi. I le tele o nei tau sanga o tau muri pea ma wawa ai mai ma tapu ai mai i Faiva o le i a tau o savea. Ea ma au whaafitai i ai. Mai o te talo ina ia whaafua loa le soifua o le nei tamali. Tele, lau tu stala ma lau whaasala lau, o lato wawa o wina mai i to ina mātutu o le nei. Wha i o le sunga ia Fata Whaalongo Pito.
o le tō wha ia le vea levi, o le tō wha ia le au vasa, o le tō wha ia fuiono, se iuli wha i uaso, o le tō wha ia tupa i kuka. Ke o toto e alu lava oka le fia tau sanga ma le tō tele, o le fionga ia ma ilo saipele, te wawa ai e, le tina ia eni sofara, anti fai malo kika stawas, male to a tele o tino matutua o le ngā luenga. Ai le ngata fo le nā, le fionga le ngata o i tele, le sunga ia savea, sano malifa ma le faletua, ia Jean malifa, po le fionga ia murianga tele. Ia le ala tātou o mai uma ia i tātou le nei, tō tele na tau muri mai ai. E a ao, ma sanga na whai e tangata nei, ioe, o a sanga nei na wha momoe ai le vao whiriwhiri, ai tātou sāwa vali masori mai ai. Ioe, ina nei ngalo. Upu, tā ua nā na whaamna tuina i te tonu le mauta whono i le whontanga le nei le pāremene i le so. Ne i ngalo ia i tātou. Least we forget. Aisea, wa mafua wa toi tatai loto tangata. I le mea lea na whaia i nei, sao ninga te tele, o le whaamna tuina, o le tātou tūto tasi. Whai mailango no istangata. Ia, e toi tau whaifo i nā meo tūto o tasi, wa le vāna tūto o tasi Samoa. Sila ia i upu e whai e tangata. O lātou wala ngona le nā tūto o tasi nā o i lātou. Ioe, ai a tātou olo e tala le mafuanga e lai, o na matua tātou tau mawhai ina ia whaamana tuina lea aso whaapitoa. Ioe, e tūto o tasi e Samoa, 365 days a year. But the significance of that event, ina ia whaamana tu pēa ia i tātou, maisi iau ngā tūpuranga ia ua mai nei. Mō nei tae ao mārua, e le mawhai o na tātou walo tamala, ma tu whaatiu tāla loa, ua nao se aso, e molo au atu whapea. Nā ona whaelonga nei mo le lua i tūlā, po le tasi le i tūlā, po le awha aso, o na molo au lea, se iau lia listausang. This is a celebration of our forefathers and our forebearers, our parents. We should be proud of them. O lo tilo mai lunga. O lo sila mai ma mai mo mai. O ai lea, o lo iai lea nganga whaftai, ina ia whaamanatu ai lo lātou tauti ngā. Le saolo tonga ma le tūtō tasi na sue i le afu le lea, na sue i loi bata, na sue i le toto masa. A le ale mea na outou sila i aile, malai i tia whau. Na outou sila le i ai. Ua o atu isi, wa afio mai le malo, afio mai malo whaaloalugia ma le vala unia, sau soli Samoa, iatu nuu i fafo, tuila mamanua, wanga i mai le aso la uso. Le motu tele i pule ono i sala fai, tumbua, le ainga i le taima le va o fonti. Ai a la papalangi. Le atu Asia, le atu Pasifika, and to where nowhere to be found. O ina fiu su e la suri. Yo. O ina fiu su e. Ile asolea. O ese so sola. Le no foia no fo Davita. O atu tangata sa lango iai. O leu tala no atu le HRPP, o atu supporta sa le HRPP fia vava i o lātou teitai. E le mawhai o na toe
Tafi e sea lea masiasi ma lea matanga. E fiu foi tangata e fai le tala e alofanga iai. Ma fai ei le excuse wa lai ona leo mai. A o se lotu foi e tasi. A o se aso foi po se i tu la e tasi. E a fifio ba iai e no nofo mai ma se ei mai se i. Mai mo atu le atu nu. A o tātou alo Faiva i tāpo inga maosi ngā taulanga e mo mori ai le nganga whaftai. Nā lai ona whātau ina le upule nā, ma le whai upule nā i le tae au le nei tonu al mautofono i tiu whau. The least we forget. Least we forget. Tātou te mana tua pēr i nātou. Ai sea, wa ngalo ya tule epa, ngalo ya limongi, ngalo ya fontoe, e leo se tuto tasi ala auli malona ainga. Malona nuu malona i tu malo. Wa ngalo ila wali ia. They have made a personal vendetta against one man. Yes, one man. That's against Lauli. And it turned into something so political, chaotic. You know, ai wa tilo to i lo tangata, mai lo tangata, winga ia. You know, nea le nai atangi ai mo le fa so sidi, fa mawalunga, ai emoi fo, e fa amasi asi nai, ma fa amatanga ai nai, ona, o le se, o le mea na ave iai le fa mua. Fa mua le atua ma Samoa. Fa to fa pipi ia tuaila ia leo lo loto leanga. Ma lo loto tinga. Ma lo farii. Ma lo maea. Ma lo wita. Fa moe. Ioe. Ia se isi sila iai. Ile le ai se loto fa mangalo. Upu ai tau tala i tangata i telo teimi o ratu fa tala nuanga. Ile upenga ta whailangi ia kako fa mangalo. Right up to the end. The only special day, the significance of the independent state of Samoa, the celebration of 64 years old of the democratic process that Samoa went through. These people forgot. Wangalo ila wali ia. Ole aso lea. Ole aso mo tatou matua. It's not for Lauli. It is for our parents, those who have passed beyond the other side of the veil, who have fought for Samoa's independence, Samoa's dignity, and Samoa's integrity to be forever engraved within our hearts. Ina ia matua vavane matama mau te tonu o tātou whatu e o le whavavau. A ia wa uinai, nisi o tātou whanau. Mo nei tae au malua, la tātou wōl malolonga. Tātou fo i mai wha wau. Gagaifo Faiva, bale i atou savea, bale tau whaia seo. Manu Francis Ioane, i le nei a solua. In this update, Immigration Minister Erica Stanford says officials misled her as a scathing report finds mass failings. Political reporter Ethan Griffiths has more. Controversy surrounds an upgrade of border biometric systems, initially costed at $19 million. But investigations found officials tried to keep price increases from Stanford and Cabinet, as the project ballooned out to as much as $40 million. Stanford says there was a trifecta of failings, including misleading ministers, removing staff who raised concerns, and creative accounting to hide costs. The Public Service Commission's also investigating, with MB promising employment investigations if needed. The Health Minister is shaking up the Medical Council leadership, claiming the regulators become distracted by politics. Simeon Brown has refused to reappoint Chair Dr Rachel Love and Deputy Chair Simon Watt when their terms as council members expire. Emily Ansell reports. Brown says recent council consultation documents ask doctors to examine their own privilege and study the difference between cultural appropriation and appreciation.
The draft statements cover cultural competence, safety and hauora Māori. Brown says he expects the council to refocus on strengthening the workforce, not an ideological agenda. A new US-Iran peace deal is expected to give both countries some breathing room. The arrangement will be formally signed in Switzerland later this week. No text has been released yet, with US President Donald Trump saying the full details will be made public after the signing ceremony. International relations expert Robert Patman says the US and Iranian interpretations of the deal seem completely different. We understand that Lebanon is included as part of this agreement. Israel occupies about 20% of Lebanon, and the Israelis have confirmed that they have no intention of relaxing their efforts. The finance minister hopes the US-Iran deal ultimately leads to an end of the fuel crisis. Nicola Willis says the situation on the ground remains incredibly volatile, but this is great news and prices are already falling significantly. And that's news. To sport, and 1 point and a piece of history for the All Whites in their opening match at the Football World Cup. They've drawn 2-2 with Iran in Los Angeles, Elijah Just scoring once in each half for New Zealand. The Scotland-based winger becomes the first All Whites player to bag 2 goals in a World Cup match. Coach Darren Baisley says it was exciting to watch on TVNZ. I don't normally get too carried away when we score, but they're great moments. And we've been saying for a long time now, to score a goal you have to have a moment. Somebody has to have a moment, and I said to him beforehand, somebody here is going to have a moment today that'll live forever. Eli's had 2. A blow for the Hurricanes ahead of the Super Rugby Pacific Final against the Chiefs. Lock Caleb Delaney has been ruled out after suffering a head knock during their semi-final victory over the Blues. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Música malia mana yesiba música malia sema ya night. Pagalueru maile música. Música malie. Siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ualoi loi suiti sua malie pe yo se poi ninoi pe yo se loi siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ualoi loi suiti sua malie pe yo se poi
ai so ufa amalu mai nela so ia te alu fala we natalu pelupe awe tangi tangi awe olo olo tolea tawina fa apea tawina fa apele pele minoi minoi Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lawa i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea mau aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa i whale ma i e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upeka tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the Ali ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to better for my no eyeing. Upolo sa baki, manono apolima, isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o send Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Au nganga fa atua tuaina. KLICKEX. Fa fainga
i the radio kasi lima i vakolu amo Ya, to e fatalo fatu, ya, mau folo fatu fo i ate. Oe, ile, vaenga budi o le tātou pol kalambe, o le Gagaifo Faiva male i atou o Savea, ile nei fo i a solua. Watu ele fa malo, ma le fa aftai, tiute ma Faiva alo filima. O lo o whenga iai, a mese fo i le tāpua inga i lātou. I maota malawa, e maise lava na i o tātou ta mam, tina mātua. O i lātou nei o te maitawina pēr, e tō tēle lava. Ai alu le taimi o lau le tātou le lisi o ta mam tina mātua. Ia, ele uma. Ele ai ni tātou mo tā upue. E whātala noina. Ia ono le tō tele o i lātou. Ai, i lātou nei e tāpua i mamao mai. O le ta mā pensione malolo manu malo. Le whaife au malolo pensione. Ia... Iosia e vile. E le e Hawaii ba Amerika. Momoli atu le wha malo ma le wha aftai. Tasi le nei ta mā malo lo manu malo. Ia ma le whalitua. Ia o lātou te talo ma tāpua ia Faiva. O alo ma tama whanau o Samoa. E mause fo i le fionga le li pārmia. Ma le tūla i mai o lana whainga malo. O le whātua i le atua Samoa o tasi. Whātalo whātu a Iosia e vile ia ua malolo pensione. A malolo tau wata. I wha malolo fo le whātotoa pēr no whai atu. O tō umola whai ngā ruenga tutofi e le atua. Ua malolo pensione. O tō lava o poutu o le ngā ruenga. A wā e tua i ai le ngā ruenga le whaife au fau tala vau masiona whale tua whāto ao mai. E tau sinu. Ya, e fo ile tama malolo man malo. Yo pe yo sia ubo ma mai lea. Ma te whelo i pēr ma whaasoa i le tele o mea tupu. O le sunga ia ma mea tanielu. Ma le whale tua. Ya, whaatalo whatu i lau sunga le toina malolo man malo. Ya, whapena fo i le toina o masunu tu mapu. Ya, ma le to tele lava o i lātou. A tātou i fuela i nā i le au malolo pensiona ia. We fo le dei avado e fatalo fatu wai le to ina o le kalesia wale e fakasa ma le matanga luenga ina i Hawaii a matatu ina i Kalihi i le sunga i le whaife au Reverend Elder Tina Tali Ngafa ma le whalitua e amu e vau. Ia, ele ngate nao le kalesia ato ma le matanga luenga ma le pulenga. Ale e whakasa i nā i Hawaii. A lole tatalo, ma lo fo le whatotoa. Ia, ma le lava ona sa ia fo i le tele o beolo tūra i mai. Ia, au te tonu lava o le ngā luenga lava le a whaife au. O lo o ngā lulue mai ua malo lo pensione. O le tatalo pea, ma tu i nātu le whai ngā malo Samoa i luma o le atua. Ele ngata po lea, le tamama tua, Hans Webster and his lovely wife and children and family in Perth, Western Australia. A talo fatu, malole, soifu mduia, whaftai fo i talo mai. Le tamama tua e le mawhaifoi o na misi. Au mua ave ma le whalitua ia au auna, ia maa whapea fo i le no whaalo ma le aingali, malo whaftai talo. O le tamama tua ia tu ia lii, sofa. Ia bai se fo i le tina matua, ia tapu i tea, ia whaatalo whatu i North Shore i Takapuna, ia te ulua, pia fo i le ainga ma le whanau. A vea fo le nei avanua, whaatalo whatu ai, ia i lātou o ngā lulue i tonu o maota ngase, tua tele lava, sa o wafe atu iai. Ia ma whaatalo whafo ia i lātou. Ai, o le whenua inga le nei, ma le sunga ia whata whalongo pito. O se teibi lea whatawa i na pēlo loto, o le amana tua i pēa. Teipei ua o toi wheiloa i atu i lo mātou tamā o soifua. Au whafonga mai la le sunga ia whata whalongo pito. O mori atu alo whaanga ia whapena fo i mo onga le lei mo lau fionga. Le tu si tala si nia tau ta ua ale atu nuu.
O tasi fo le deita bali e matua le fifi a mata mai ai le teimi o tūstala. Whaafsanga i ma vā ai, whaafsanga i ma tofi lau, whaafsanga i fo i ma tūle. E popo ai lava, i lona vai tau, o se toa manu manu. Mai, o le so tangata ua lea, au tūsi sila iei. This will be a legendary photo that will be kept in my heart for a very, very long time, and I don't think I'll ever forget it, because these are witnesses and testimonies to the work that you have done throughout your life. La vea mori mau whamawina molo soifua, molo wola, ia e mese fo I ma se tautua whaale au. Pe tā ua, pe le tā ua, I le whaafonga bali sila mai moa le atunu. Au I la tau nei sa la tau wasa ina le ngasu o le tai au ma le vau whilifili. Wa tau whaafaingo fie, a le fo vavai atu, e a tiri vevesi e le mea I si fo I fosi malo losi ia ua toi o mai, I lea wai taimi ma lea vai tau, au tem tua whaftai. Sa matala roi foi ma whaasoa I ma le sunga ia whata, e tu sa I ma meo, e le ngatalai le ngangana, ai o le tu sia o se tala sao. Ia e alu e sa ili le tala sao. E le na o lou tala noa I tangata. E te iloa, e le o iai te tonu o le mea le tala noa I nai le mea sao. Mo se whaati te inga la. Na o lou tau woe au mai la ia tangata ia. Le wha longo I tala o e o lo lato wā ngaia le malo. Ia na paualna o le au mai o lato fina ngalo. E matua faa pongi sa ai le mea. Ai le o se I le lau o le kapeneta, o lo tala no I nai le lo loto. Ma le sao, ma le faa maoni, ma le ami o tonu, o le tō faa le malo le manao, e momoli. Ioe. Nā le fata e lunga, paua I o mea o mai tangata nei. O mea le maa le nao, e fai. O mea le mana na o whaatino. Ioi, le ona wātua nafi. E iai me tā ua e mawhai o na whaari mai ai o lātou langona. Ai o lava I mea le lei e te tau na manui ai le atunu. Ua nga ia I nā male pule, ina ia tāo fia le malo, aua ne I whaia le whaamanuianga lea mō tangata uma. So you see where I'm getting at? As opposing to something somehow that is important that will give a blessing to the country and to the rest of the population. Alela mana o tu. Yale vela le na e tupu matula I mai ai. Ma o tuaftai le nei te mali. Ioi, o le saunoanga le na fata. A tātou o sa ili le mea moni. Au o tātou te milo ina le mea moni. Leanga o le mea moni o le mea le nā o lo sa ili e le atunu. O leanga e whaasau ina ai le soifua o le atunu. Pe a mara malamba i le mea moni o na whia leo whai unga. E tala whea ngai mo le tangata malona a inga malona I tū malo. Po lona nuku fo. Po lana e ka le sia fo. Ion. Ai si so ia. Ai si so ia. O mai. Patalo fatu le fionga le. E le to li ia to filau te Stanley. O le fo I sa tu I matangi olo. E a vea ma. Te fono. O le fono fo tu a Samoa. I le tele o tau sanga sa manga lua I fo I malnei te mali. Fafta I atu I lo toa. Fafta I atu I le lava papale pea I le nā vai tau. I le au tātou o mai fo I nei vai taimi. O sui le sema. Mo lafo fo I le ula sa sui I tau au o isi la tau te tau o veina le ngaruenga. A o loo I ai pea le whaamurianga a le atua. I lea fo I pa inga fo o tula I mai nei. Moli atua I le ngang whaaftai I lau fionga le te fono. I le nā vai tau. Tau filau te Stanley. Ia male ngaruenga tau. Ana pau alea. Ioi. Wa lofa atu
I le sa ave ma te fono mua. Le fionga le to ile to toli. Ora e pe falling mai o ta ulanga ina lona suafa. Ile pola kalame se tasi oli. Fasa la lau le te fa ngoina nei. O le mele ngata. O le mele ngaka e lua ulu ma lua lau. Fa ngutu lua mele te mai titi. Ia le tamale o ka ngaka. Ma tau tala I fua I le fono fau Samoa. Le ala fe au te tala doa I fua I le fono fau Samoa. Ma e fa leanga I fua paia inga I tu atu ma paia inga le teimi le dei. Ma sui so fono uma ma le komiti fa foe. E isa umbea na fai mole atunu. Oi. Le ala fa tu sa ola vai atu oi. E fai atu lava ai te tali mai. Ia lea foi la to tali atu I atu oi. Tau tala fua I le fono fau Samoa. You were nowhere to be seen anywhere. I mea Samoa e fai. Io e talwana I lei po fe ke kami soloi e ke kami ama e fia kama ke fia kama ki palangi me fia papalangi do mai as. E rei sau fia au tau tala I fua I le fono fau tua Samoa au kilandi nei lo fia papalangi. Te le sau ni mea Samoa e fai. Ia ele ngata ele na. Ue te fia papalangi. E moi fo lava ia. E ke koe kau ngu mai lava. Ile afo ile cartel la lau kokonati. Ia. Leo te vai atu I ate oi. Oh. Le mele na e tupu I ate. O talu na tia I whaafasi whai oi le awala. Wale ai so tāpasa. Wale ai se tina e fautua I ate oe. Le ai se whanau, le ai se tina, le ai se ainga o le lola po whemolo yelo whasidomanga. Ia, wa e le a mioa I ai whapena. Whalea ngātu le malo, whalea le palemia, whalea ngātu lea sui whaipule, lea minsta. E sa ufai mai o oe te ata mai tele, mai poto, ma whailo, whailonga, ai ane. Dala umel nai fai. Dala umel nai fai la me te oso mai foi lunga. Alu e fai sa unga luenga le lei ma fai sa po le ala umel nai awa le te fa te toi. Le ala va te lofo. Ma fa tali tali le taimi o te o tuai. I le universite e au kilani. E te tali tolu ye uso. I le me te o iai. You will see who will have the last laugh. And the most embarrassing because it will splash right across headlines, major newspapers, outlets. People are listening right now. O le ingoa le nao le tangata le na. Me ta o le tau Faiva. Le te lau, e te lau le solitu la fono. Fa mai solitu la fono le atou solitu la fono ato filau solitu la fono atu isi au vaanga o ai uma ia wa iai tono fono fau tua wa piki mai la uli la solitu la fono no foi le iai se mea ale pale mia e faia I te tono le fono le nei le ai foi ta fianga o le fionga le konsula o Samoa I tono le fono le nei na o le lalango ma le faa ma o popo ma au mai le tau au ina ia maua se Samoa whealofani. Ma Samoa e poto I so se teimi I to tonu au kilani. Oe, le lai te la lafi solo I tonu. I e te lole leile mele na. Tele o tangata sa e a vea lato tupe o lato matua. Lei Australia. O lato whanau ia no nofo nei e te lei wa ai o lato mata. A ua I loa oe e tangata ma whanau o tangata nei. Dea lai o na o lapata ia oe. Awa e te tauta lai titi. Ioe. Wha manifi mai lo wha fia poto. Awa e te lei loa ma ia e wa ai iau au tafa ma o au tua. Po whē te iai. Awa e te lei loa. Ua whiita tangata, ia te oe snake.
Aisia, tele tupe o tangata wa uman e wha o ngā ina wha sori tu la whono ona o lou tala pepelo, ma lou tau wha valea. A vea fo i lale nei a vanoa, o te lapata ia ai Samoa. So se Samoa e tūla lata, e ma Samoa o lo wha longo i ai ilunga. E o lava i o a inga. La tau te leo toi i aisu, manatu i aisi so tanga ma oe. Ua masiasi ma mata ngā ai o tau ainga. Io, ono o lau a mi o lea. Ai se aua e whape ai. A o oe te tupunga mai i tangata lelei. O te matua masani ma mafuta o mai lo tupuanga. Lale me o sala ese ai whape oe. I eise me o whale tonu i lo mawhauwhau. A lea wa o longa mumua, lava le me mumua, e lea i lo se tina o le ainga. Tupu lo mea whape nei. Lea i se fautua. Le ai se feso so ni atu. Fela o le a iai le fatu wanga o le tangata. A o lea e te sau lava ilunga. Sau lava ilunga. Ma e la lau le va leo le atunu. Va leo le pale bia le yo o. I se a onga mawalunga ma faiso na fai longa ma son tikeli. La le tala le matu te maa le vea. Fa mai foi o tautou te popoto. E fai tau ti ke lim tau MMA e ama. A feo ye lau tau wha. Fea lau tau wha utanga. Se sila ia te oi. E te le manino e se mea. Because you're on your own. E tasi alau te tilo, you're like a lonely gypsy. Wandering around. Where to find your next meal. Ja, se me te fiola ai. Mo se me ai au sina tupe po la sina me. Ala weva la ua te ulewa no fasa oro o langa ma fisoso ni atu. Ile mea le na ua o iai. Wafo ua e ola fa pu mo mo. Ola fa pu mo mo. Wale ma fai ai. Langa i te de ma la ma o se mea Samoa. E ma le deia tunu. Ma lona fa atulanga ino le tunu. La tau iau. Ma ona a inga ma ona so tanga ma fai awa. Mangafa. E te ola wha lau tangi e whapena mai mau le taimi. Ioe, nā o whai atu e i atu e. E te la lau sori tu la whono a oe na ti poti sao mai ai o i Australia i lalo. O le tu la whono, the new Australian Immigration Act 501. So now, you have been deported under that section 501 from Australia. Nā la risi mele te manao ye. I le taimi fofola i ma whala ma le Dean of Faculty i tai le ainga i le Faculty of Law School in Auckland University. Nā tala tongu e te le savali se mea. E te le alu te whao. Wai lo le le tau wa leo lea o ngā whalo ia lea. Ale au kilani ma le Manisila. I lau a miona e whai. Pule e po le ala kua ngā skeli whai e. Vili mai le a tau sa vea ma fai sau tala na tal tonu la ilea. O le a fai se fea se mea le lei. Nioe, aua lava. E te manatu e te sao i atu le epa, e te sao i a frontoe, e te sao i a limongi. Po o ai lava seisi o la wali ina. I'm telling you that. Talo fai. Lau la ia sol tu lava. E te le to e tu. Lau ele. I lau whanua, bale atunu o Australia. Yo, ale mutua slap ato I for lava, le bea mutua whamauni lava. You were deported. So now, listen to all those people that follow this guy. How can you do that? I mean, you did the same to me. Au me te alo me, au te le tali e tu, ale la o tali e tu lo le mele. So how can you follow somebody with that kind of reputation being deported? Ale fa mai e soltu la fono I le fono fo mai wa piki me la uli lana au soltu la fono mai nofo pa se e le executive branch. And look at you. Yes, we have proof that you've been deported under the Australian Immigration Act 501 because of what you've done in the country. In Australia. You know, de la na e te fatu, ela fa fela. Te sau ma fa tau watu lea mea.
tau mawhai mai lau tusi lulu nlane ale HRPP wai wawai e. So sola tangata. They don't trust you. Ya, le nala ia. Tat, mele uba il tau pule, e te wawai le ai se teibi te feilo iai, ia mamtua fofola fa ale leile fala. Ai, ole a auto fa sanga ila ia lea ma ila tau, pe a fai o sao, o lai te iai se law school, ole e tai le law school. Ya, le na, tātou se e mai i le mautafono ma le pale mene le aso. Io, la unga mua o le aso. Ae o le i whaia le la unga. A o le i whaia le la unga o le aso. E matautia. Dau sui o le fono le pale mene o Samoa. I le malai tia whau i le tai au nei. Wa mai atu le nao le tātou tūtou tasi. Mai na amata fo i le sao noanga whawhiloa i le fionga i le ali i whongfitalai ia whapea fo i le tālusanga sa molia ia mamata upu. Ai i lo ulawa tali tununga i le whawhaingo i fia ino le mata upu lea. O le tala malo si tele le winga o le sao noanga au tū o le fionga le whongfitalai. O upu e la lafo. E le ngate tono le mauta o wha mawhaina la i lunga o penga ta whailangi. Ua manino ai, au o whala. Whai mai le tala ua ovale le mafau whau. Au tau ia, sui o le mauta whanma le pat medleo i lunga o penga ta whailangi. O vasi mafti fio le mafau whau o tau ma upu ia e pala o vale, masoa. So ona la lafo, ai whafonga le atunu. E mafua le ale. Le whaali e o lou whaafia poto i lunga o tau ia. E mafua le whaali o tau whaafia poto i lunga o penga ta whailangi. Ai ngalo ma ia te utau le tau valea i la ai. E le ngata o el sui whai pule. Ta valea tu e malau tō lua. O lau whanau, o lau wainga. O le tu malo, le whai o e masui o le tu malo. Lapta inga nana mai le whongfitalai. O au tō upu i e whai lunga o penga ta whailangi. Ia mana tuala, ele toi tō tele anisi o le HRPP o tutoe o le whainga o le awhai o le vaenga whau le ana tō lua le sinsila tu e Samoa. Oi, na tula epa, o le mongi, ia mai fo ima fontoe, pia. Wa me uye. A fatusa ele whongfitalai ia upu ala uli ia la lafo le po. Fa mai wa pe o tau ni popo fo ia ta e le po. A la o tau whawhātanga tau le nu. Le ala koe ngapa o i te whaarongo i, pa i se me i le popo. Tau tu ma toi fo'i i le anganu. Launga ngana, tu ma le anga. Ma fau mua au le i lafo ida. Ia le upu leo le ala lafo. Le alo na tau nu unga. Au le alo na onga. E tupu ai se fi le mu. Pena o fe vai inga ma le vivesi o le atu la ima ia. Ia lea la ua whaiwhai nei lea i lunga o penga ta whailangi. O mai lo i le mau ta whono i tia whau. O i la lea na tali atua i lo ma le fionga. I le li pāre mia i lana saunu anga wha minsta. Malo ma lele i lau fionga i le li pāre mia. Honorable la uri ala mali atua. Nā e tau te sila fia lele. Nā le se e ia ma tilo solo tangata. Ma whaalo longa mo i ini ma pūna no. Ai sau no pea. Whawhitai fo i le sunga lauri al mari atoa. Wā fo i le ma fo i ona misi a te ia lana. Ana watau lea. O lea, whawhitai a Samoa lo alala ma papa au. Whafo i le ngata i le whawhitai a Samoa lo alala ma papa au.
I to tonu o Samoa lava ia. Tutuila mamanua. Samoa atoa i ona tūlanga maupopo i Samoa. Ai a Samoa lo a lala mapapa au i fafu. Mea nei e le mawhai. O na whaangalo ina ai le nei teitai. I le teimi o lona tula i mai se yo o mai i le tai au le nei. O lea lofa mai i a Samoa lo a lala mapapa au i fafu. O lea a apa mai i a Samoa lo a lala mapapa au i fafu. O le taimi o tupe e mawhai o na whai. A o le meo le amana i o le meo le tangata. E sili atu o na tāua i la ngona. Pea ewa ai mamao atu i ai le mea lea. Ala le nā e whaafitai atu ai la ufiong le li pāremia. Saunoanga e pei o na masani ai. Ua whaala e ai. Ia le atunu o lo alala mapapa au i atunu i fafu. Samoa i atunu u mamau. O lo o tapua i mamau atu ai, masapo polo mamau atu ai, matauturi a mamau atu ai. Pawhitai i le amana i o Samoa lo alala mapapa au i fafu. And that's one thing that Tule Epa will never be able to take away and change that in Lauli's blueprint plan. Olea, amana ia tangata. Awafu peono fo ia tuan na fimal telo tem. Tule Epa does not give a damn or care about anyone. Any of you lots there to suffer. I don't know for that Tule Epa la fo eli fo elaudi ia lona pu. E maale ia ta o te tango e wha maali e. Ina ia tātou tali e iai. Ia awani a vea ma mea mamafa. Awani a vea se ma mea mamafa ia te utou. But think about it. Psychologically, it does make sense. So stangata lava na te lea amana ia. Ia utou si ia amana ia. Ia isi tangata. O le mea lava le tupu. O le mea tupu ai. E le toi amana ia fo ia tangata. I said it yesterday. People will turn. The very same people that gave you their trust and supported you in the very first place are the very same people that get frustrated and they will turn against you. Ile vava ai tu lava. If you were anga le atu ele se anga le mai. If you were lo fatu ele se lo faifu. Pe lo fande. Ale bela le na. Le wo va tu ne. And it comes back to the issue and the analysis that I gave yesterday. The minute those people turn, you lose trust. Ole te mi lava e furi tu ai tangata ne ya te uto. Yama sisi samu. The game is over. It's done and over with. Nā le pisa o alai o, ia alai ata e. Le ala le mafuo o le whai o lau tala nā. Le whāteita inga tōnu ale nā lena whai nei e sunga lauri al mali atoa e tali e tuai a whantoe a nei le. Le mauta whono ma le pāre mene. Mai whantoe, talo whai le sui malu. O te pisa, lai me koi pisa ai. E se atal noanga ka ngaka marawuri I e whai runga o ma wa isi au propaganda media tu le pamala tōne wa na le pawale tōlu e whatala noa. The rest of the HRPP are nonsense and non-applicable. Io, wal tala na whai. Na pawai o tangata e whatanga no e whai le sāwali le HRPP. Umaloa. End of the game. Yeah, le nala le o whai atu ai nei. O le teimi o sui tangata. O le teimi o furi tua tangata. Le lava o tātou vava ai ai. O matua, ia wa vere ka ngaka la kou ia.
Ora wo tau fosi le masol mo le fa tau wina fo le pepa lu le mai. Fa mo le mole. Mutu fa mo le mole mai lava ile tunu. Yo. Wa wa tau sisila ile fa nga ina o tangata nei o meo vale au nga. These have become useful idiots. Yeah, useful what? Idiots. Afa Samoa wa fa nga ina e vea oni vale au nga. E o mo moli le sa vali pong sa le au nga. Ina ia manuia ya na o lato. I le mawhai ona toi suia. You can never overturn this overnight. 5 years. And then another 5 years. Ele o tātou titilo iai. E umale term o tula epa ilona tito. Ma le toe foi i se manu malo. And then o lisi e lala lisi me siri on fa no noi. His legacy. Alona tala fa solopitu. The rise and fall of Tulip. El tusile na po ye fo le chapter na laili tusi o le tusile na. Tu titia tusal tusina tu le epa the boy from le pa. Mala tusina fai o le short story. Ile university na tau. Mai le from the mountains to the bright city lights. Male tanoa. Oloi mata na to ulu le tanoa pepe. Yeah. O le si vaenga tā ua legacy le au te tango o te alu e pae mai le taunu unga. Tā whonga le mea na. O te le toi pae o le ua uma o na sila le mea na tupu. Whainga palota ma whi naunga o whainga malo ma whi linga le atunu na whai ua uma. Ua uma le. Le o tātou o mai le o ngā tonu, tātou te le i o lai le vā o le o ngā tonu ma le taunu unga. A lea lala o mei o le taunu unga, e a mata o na tala mai i nā mea ia la tutupu, e tau mai le o ngā tonu le nei. So in other words, instead of starting from the beginning to where we are right now, let's go to the end, spell out the end, and work our way backwards to where we are now. Wa lea uta uoto nei. Le sina vaenga mata utia lava le whanua noanga. O le legacy o le toi ina lea. O lea. O le malo lo. Ele malo lo manu malo. Ai malo lo malolo. Ile le ayu se tu langa o se whaamarianga tāua loa nā te mawhai, bos tō whinga tāua loa nā te mawhai o na toi tui nā tu inisi vaenga. O lana pāti whauwhai, po lana vaenga whauwhai. Listen carefully. This is the truth. And I'm telling you because e le ai se fosi po se malosi, nā o lea tua. Nā te toe laulili wina. Ma whaapawhala nisi whai unga e toi whaia i le teimi le nei, se au lia le lua afe tolsfulu. Wa se e le sao Samoa. Ala wali ila i o le tutu i tu o le ap, o le afo i le ka pilipili fo, le ma le tau mudi o le ba. E tā ngufi e tau toso. O tau sisila e le numela valu fo, le malana ngā luenga e whai tu o le skalamu. E tā upe e. O nā e taula i le skalamu. Pe o le marosi anga le nai tu o pe tu rei pe tā o fiofi, pe tā tau te wha pala lasi e i, ma wha solo muri i skalamu, pe wha mo lali lo ma le skalamu. And what I meant here is, I'm telling you this now, because he himself will always
be frustrated by his own actions. Ioi, e no fulava ia. Ora mafuanga lea leo tilo tune iai mea nei. Psychologically and looking far ahead now, it is a long journey. Ma o te tonu fo i leo to e lava. Lona malosi ma fai ai ona tau ave le mea le nei. Ua mamafatu le venga. E leo le whainga malo ua mamafatu. O le awali i ia e to lua. Lea o lo tau pe upe nei le ia o le to ina. Ma tos o ia sang koso. Ma falo le ia o le ko inga o ngā alea. Ko le ia o le ko inga se isulu whale le. Ioi. E le to iai se whaamrianga e mawhai o na ia tu inatu ma whape talo atoa le HRPP ma le atu nuu atoa ma whape maila ia le o tu le epa. O ia o lo avea ma pāle mia le teimi le nei ma whape mai ia fontoe tof pāle mia le nale. It's got nothing to give out anymore. And the legacy dies with him right here. He has already promised over other promises that this will be his last, the next election will be his last, and then he comes back and says, this is the last. Last round. So what have you got? What is the legacy that you're going to leave behind for the rest of the members of parliament of your own caucus of HRPP? Nothing. It's simple. Le aise mea toi inatu. E te lore mea la tuu il to ina le ilauri ia. Na o le feita ngai, o le whaolo ataua, o le tutuafi, male loto tinga. It's simple. And I think Lauri took away something very important and significant throughout this last independence celebration. I read it. Tau whai tau le leima o mawai ai. Wa o titilo tu nei le te leo le swinga leo ui nei le li parmio. Awa au I meri atu e tali mai le ititi se vaenga pe lua o lo manuia, ma o lo whaile pisi, ma o te taliaina, ma o whaalolongia. Ai tali mai lava le fionga le li parmio. Sa utala no fo I se avanoa. Mai o te malama lama, ma o te liaina, le tō whā, ma le finangalo o le li parmio. E iai teimi tā ua, panga noa, e whaatala no I rei mwha o ngāle tātou media, social media, media outlets, main sources, ale malo. Media conferences, press conference, male autustala I Samoa. I don't mind. O se mea te tau na whai. Ai ana o whautua ina whai le parmio. E tā ua tele le mea lea ua saunua iai. E le toi whaia I lunga o penga te whai langi, tonu o le malo le nei, ma tonu e manui ai Samoa. E le toi tuu lafua ina foi. Le tō whā le malo I lunga o penga te whai langi. O tia whau le nei, e vetei ai upu o le atunu. O I le mauta lea, o mai la ia. Lea na sau no sa o lava I le fionga le li parmia I le aso le nei. Dal tala na whai a whantoe. Na me ke pisai. Na me e te pisai fua. E fua fuanga le malo. Po le matou teimi e whai e me e le whapea. Na ona filiki o le lima tai au o uma. Wa whai, wa tupu, wa mai ala ngā luenga le ai. The government is here for the long haul. Palongo lei pua talinga.
Ia leo se whakaula iku ma se mea fo le leo ku ma le mea fo e ko o mo se nganga ka fe mai le mea. Ai ku waku le uru ka fe mai le a. Ka fe mai le a lo. So listen carefully about these things, all these events, all these projects. It's not like a magic wand that you just touch and then it happens, like a flick of a finger and then it happens tomorrow. It's done and over with. No, it's not like that. This is the government of Samoa. O le atunu o Samoa, e iai na whainga whawai. O le are mere ko ke whawai. O se kalonga o le mu fo ai le mere kau ke whai e le ai whamulmuli. O le soifua o tangata, o le manuia o tangata. Mo lea, e le mo se taimi pupu uwa peni. This is not a game. This is people's lives. And we're talking about projects and plans for sustainability. Ia manuia wha wau le nā manuia. Le ngata le ngā tupulanga nei, le paia inga nei, Malesi pa inga Malaysia o ngā tupulanga, nei tai au marua. A le tau teo mai ta tope mai le. Wale peo le wingala nā. Ol ko pea wha mea, vile sika ko amiu. E fua le malo, ve te tau le whai. Mea le no whakakari ye. Yo e tatou tali ye e mawhau loto le wingo upu ma mea nei ua tūlai mai. Ua mi milo la uli, ua sui le sai kolosia la uli leo whai. O lal me leo whai. Whai le mea mana oi whai. Ua mali e le kāpeneta. O le lato a wala lea, instead of these people opposing the government with a totally and most utterly ugly, unnecessarily important. Tuale ima stau. Na leo mai e tau ai mai, le mea kongi mai, le mea kongi mai, le mea. A lea ua poto le tau whama le whautanga launi. Leo whama, tātou tali e, ei whaongale. Le whautuanga le. A lea te kopo, o tātou toi pole fo iai. Le vesi e fua le nā mea. Ai, tā ua tele. Au tātou iai le mata upu lea. O le aso tōna i nei, aso tōna i nei, ia le a whainoa i ai Samoa. O le wala au lia le nā a le fionga. Ia wawasa mana ia Sir Winston Peters. Ai o le a tali malo le a tau savea. E whai ma fonga o le fonga o whauwhautua Samoa. Le fionga i le teitei whono, le sui teitei whono, le fionga i le whailau tusi o leisi foi fonga o le whono, le sunga i asiata. Le vaa i malai. Whale malu pio vauriko. Le sui fonga o le maftanga. Le teu tupe, masui teu tupe. Le au fau tua o lo whaafonga mai le tapo inga. A tō ina mātutua ia lo lato lipo ina le melea. Le sunga ia sua, tolu ma nave misiluki, sua whauina. Ia, whataro whatu sua ma le whaltua ia ani. Whapena fōi le sunga ia matai a le li i whailotu o le tātou komiti whafoi. Te lenga le umuenga ia lo i whono. Whapena fōi le tōwha ia sau a inga. Aia le tapo inga lau sunga le filufi. Moe whawo whaftai. Le loutou komiti whafoi o whono o whauwhautua si nia whapitoa ia. Whapena fōi lau e fionga le te maitai fui mono. Whaftai. Leanga le iande. Ina ua whiloa i le mauta ngasi. Astona i tāle i tū lai tasi, mauta Samoa, ua wala aulia i tātou ele fionga, ia wau vasa mana ia. Sir Winston Peters, male vaenga a tōl New Zealand first. Mauta Samoa, le astona i asau nei, le asau luas fulu le nao le masina nei.
Tali malo ia le fono fautua whapena foi le committee whafoe. I myself te lenga le muenga, malo lātou foi maftanga. Pacific Leaders Forum, le ASA Foundation, le fautua whaapitoa le fono fautua ma le whaatamai le fionga le alolii. Ia fpulea I semi fpulea I whapea fo il faltua ia sene. Ia le na. Lea la, ua talanoa malita mai titi leo ia te au Kanata. Ilo maava ma le fionga le taua ana ia anai awhanai, leo uwhai atu. Ile ise maava ma le fionga le tama le taua ana, o loa le maamaftanga, o le vānu nofo whaata malii. Ma le vānu nofo le lei, le vāta puia. E ia ma ua se inga ili tau nātia le nā mea. Ai o mea nā ta malii. La tau te li poi mo pola pui ai lava I la tau ia. Leisi si e whale ngaina seisi tupula. Ai me se ai mawhauwhaunga. It doesn't matter at all. It is a healthy debate in terms of differences. But, lau fionga anai, Arthur and I invite you, cordially, respectfully invite you to this meeting. Because I know you said that Winston Peters perhaps will be the sponsor of the bill that you want to pass for a free emergency visa, visitor's visa for Samoa and the Pacific to enter New Zealand. And only to be stamped here at the airport, at the International Auckland Airport when you arrive here. So let's come and see. What are the logistics? You know, wala le tātou whainga la whaile, bera si tātou tintino wa ia le taipu of sini watali la solea. A o I fo I le vai tele lea. Le vai sini lea na tāua. E leisi si e whaaleanga ina mafutanga sa anga I ai le fionga le tama le taua ana. Mea lele uma mea na. And for me, I take my hat off for you and whatever you've done, but it seems now that there is more that can be done and more positive things that can be done outside of Parliament rather than you were in Parliament during your tenure as a member of the National Caucus in the National Party in power during their reign at the time. What if I fonga Tato fina wana ma tato debate na pe tato te fa Samoa pe tato te roa le ngana Peritania. Lea, lewa mai tono le mea lea. Finaunga malolo ina na. Those are healthy debates. Ai leo le o isi kama I sumu I to ina ma o mumu atu I mumu ane I. Ai para ai o mai le vai tele o Samoa. Nanga ino ya Samoa. O tau ni Samoa. Wala ino tau leo mai I mere, whai a Samoa. Te rau whai atu whapena I lau whionga I le tama le tawana. I am inviting you. A whio mai. Wa le a tau sa vele la tū to o tātou te wheloa I ai. I le aso lea. Lea lau whatu sao. Come all. We see tato mata I le aso. Ia le na. A vele le ia vanoa I whaftai atu ai. Ia, ma whaatalo whatu foi. I le pulenga o le tato Evelina's Polynesian food. I lona la I na I manukau. Ia, po I foi. I Glendon I Manurewa. Evelina's Polynesian food, oka le tele o tau mafa. Ia whapena fulu lato wanga le mai. I le au whainga ruanga nei ale Radio Samoa. Ia malisi fu I lato la. I na I Otara. Ia whatalo whatue le au whainga ruanga. Te lainga ia lapa le ati o. Ia whapea fu I le tofa ia langa aia. Ia o le uso ia lao. Ia whapea fu is my tai Vanessa. And all the stuff of Polynesia. Evelina's Polynesian food. I ona la lana.
Ia mo la koi fu yu ka ai fu inga. After ia tu le anga le mai. I le whanau ma le lato wha moi. Ia, mwia tele. Mwia fo i le awal vang fo le lato te whai ia meo catering. So to tele te ngata o lato marama. A e fo na ma le tua fina ia a kata ma le a Kata's Dessert, the supplier of Evelina's Polynesian food. Thank you so much. Yo, after I tell Evelina, yeah, before il whanau, le aingali, yeah, ma le whau pea o le au nanga ma le tautua le nā. Mo le tātou atudu umalona whonga tau mawha. Oi le siva inga lea, oi o le siva le tātou waing, tālo whai, yeah. E se tei before i ona matula i le amali ona o le tātou teimi o whaisi wawe le taia ai e iai i ana i aso whanau i ana na oi whai atu ai le ase i whai atu i le aso a taia ona o le tātou teimi o tātou ai lava ia le itu la e ono whaftai le atua mo whole dei avanoa o tātou toe lau lua fsilwhai ia ma tātou whasoa ai ia o le teimi o le tau mawai a o le o ngā tutonu ngā le mu o le vai aso atai au le tātou toi whelua i ai. Whaftai atu le ngā ngai for Faiva i le Pacific Specialist Healthcare. Whaftai atu i le tātou whaleba i Suva Manandi. Ia a o le whaamnianga mōni mūri lava. Mōri atu i a alo whaanga ma whaamnianga i le fionga a whaamausili te lea Brown. Ia mai se fo i le whanau umalava. Anti Fuyono, ya ina ua mai a le aso le tātou tina. Anti Fuyono, si teine Brown. Ya, o fo i atu le malolonga tu mau le tātou ta maa. I le langi, ya, i le nawa i aso o tuna i atu tātou le whiloai. Ai sa nofu talo ma tāpena atu fo i nei, wa le aso le peau wha mawai. Ya, ma malo whenga soloa, i abaise le pikopo ma le warota i sauni atu, ia, whapefo i ainga, paolo mangafa na whatalo loa i, ia, ono le wala aupa ia le atua matulanga ma sani watu le whamalo le o fionga i le sao le tātou ainga, tanga lo matua, le urua i ali i Celestine, ia, whapefo i ia lautou wha, i le whafonga o le lautou whare wha, pupori, whalwhao le usori, tau mawhalofi ma le nofo a mopu, ia whapefo i upu i ate oe tuiso la ua, ma le mamalu i pai tele ma pai lei. Ia walu tātou nuu i so la ua. Ia whapena fo i lei tu malo le ano a maa. Ia, o le talanda ma le nganga whaaralo i le nei a fiafi, but we tele lo tātou tunu, tātou wheiloa i le aso a tai au, lei atau sevea ma se manu Francis Yone po le telenga fo i a fonga mua. Ria tele nei a fiafi soifua. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali fo i lea o taimi whengata o na